إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji iban sanglit pamaha suci maha tinggi Allahu Jalla fi'ula. Amuin Tuhan mapatut sumbahun singkatan serta di maharus hinangan atawakan lawakan limbang. Salawat iban salam pajungjungan natu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kahinapusan daak sin Allah magpasampay sin agama niya serta hanabi kahinapusan na jukup impag agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wairuun dain hamanga dia akan iban liangan sin Allah buat malainkan intiudluan kita niyo huminang kaniyah serta biandaan kita niyo iban palayuun hakakahinang hasupaya di natla. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrih. Apabila undakan din Allah iban daakan din Rasul dain naman hadiah akan iban liangan kaunun sin akal sin kita niyo iban sindi ingkiaunan sin mga silamatan ahlus sunnati wal jamaah mga kasahabatan sin Rasul ay yakuna lahumul khiyaratu min amrih. Wairuun na pagduwarwa nila, wairuun na pagsyak-syak nila, di nila na paunahon inakal pamikil nila bang aun nadaakan din na Allah iban ha Rasul haduga ing ayat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kiaunan si mga sila kasahabatan liyahkuma bainahum ay yaqulu qalu sami'na wa ata'na. Ing kiaunan nila magtuy-tuy sila umian bang aun nadaakan iban liangan dayna Allah Ta'ala iban ha Rasul kaunun sin akal nila iban sindi in agi nila qalu sami'na wa ata'na. Sami'na diungog na muna wala na mamarahi indong diungog nila sadya wa innama inkiaunan nila na marat saya iban na magbugkan niya biha ini binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in agama hapuas kita niyo biyaitaan sin Allah sin aunin agama pag-agamahan sin kita niyo sarta biyaitaan kita niyo sin Allah
hapuas kita niyo piyapan jari bilang manusia, tumtumun sing kita niyo mga ummatal muslimin, bukoning kabuhi na tu di hadun niya biya sing kabuhi sing mga kahayup-hayupan. Amuin bang kabayaan niya matug na sadya, atawakan magkaon mag-inom na sadya, atawakan magpanayam, atawakan biya da sin sambat sing kamaasan sing kita niyo magbuang sarawan na sadya din di hagin lupaan. Wa innama piyapan jari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakabidda din ha mga kabuhianan iban kahalan si mga kahayup-hayupan. Wa innama liyaggu iban piyudji pa kita niyo din ha mga sarayaw-rayaw piyapan jari sin Allah amuna in manusia. Misan pa isab in kiaunan sin mga sila jin, bukun sila ini amuin biyaita sinallahu ta'ala amuin piyudjin niya halom sing Quran, walakad karramna bani Adam. Misan pa isab jin amuin sama sibu india akan katu sinallah, nakabidda tuan in manusia in kita den kanila. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hapuas kita niyo piyapan jari sinallah sarayaw-rayaw kapapan jari na tumtumun sing kita niyo. Aun maksud na to di hadunya. Sarta kia kaingatan na to ini. Wayruun din ha mga karasulan. Iban wayruun din ha mga kakitab-kitaban. Piyanaog sinallahu subhanahu wa ta'ala buat malengkan inbiyaitaan kita niyo sin maksud sin kapapanjari kato sinallah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wala inallahu subhanahu wa ta'ala nagpapanjari bangsa manusia iban sin bangsa jin. Wala inallahu ta'ala nagpapanjari sin bangsa jin iban sin bangsa manusia buat malengkan illa liya'budun, malengkan in magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala, malengkan in mag-ibadat kakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod intibayuan pagnganan ibadat amuin nagmasyur hati ya'rifan sinammu uqgaggil ulama sin ahli sunnati wal jamaah in pagnganan ibadat ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Di tamataki-taki atau akan di tamatuhilain mga ibadat dia akan katusin Allah. Sumagawa tumtumun sing kita niyo. Misan pabiya di inin taon tumtumun na tuaw nakalawi din atau akan labi indayaw niya din kanila. Inallahu subhanahu wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Inallahu ta'ala magpapanjari, siya in magpapanjari tuput siya in magpapanjari mahuli ha mga piyapanjari niya piun sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga nakabidda atawakan in labi nakadayaw din ha mga piyapanjari niya in ibadat mataud in darajat iban sin taud sin ibadat. Sumagawa tumtumun sin kita niyo aun puntukan sin ibadat bang nato ini nahamparu iban nabogbugan marayaw kaya bogbugan nato in ibadat ini tantu wayroon na luhian sing kita niyo biya sing kiaunan si mga sila karasulan iban sing kiaunan si mga sila kasahabatan iban pa si mga sila tabi'in iban sin tabi'in iban na sin mga miyamagad kanila amu inkiaunan nila mga manusia purna impamugbog nila ha ibadat ini angkan mga sila kasahabatan iban sin mga sila karasulan kanabihan buhi-buhian patuan hadunya nama nau panaw iiyan na sila sinallahu subhanahu wa ta'ala in sila tausurga na may ta'yad to sabab nakawa nila inputti sin pag-ibadat. Arapun bang ini ibadat ini napahil-pahil sing kita niyo atawakan giyagaan-gaan sing kita niyo atawakan biyutang natusad japatay kuranin ibadat ini tuan misan pabiya diin intibut na tu mag-ibadat misan pa imito mintok-tok na tu hapag sujuran kubalan na sadya ilima na tu ini hapag tasbihan ulsirun na sadya kau hapag puasahan
mabrangkap na sadyain alta mo hapag hadjian, hapag umrahan, hapag zakatan bang in ibadat ini wayruun kimugdan ingkatan ini wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wayruun ini taymaun sin Allah Ta'ala iban wayruun takaran sin ikaw haallo kiamat. Uno in ibadat ini amuin sa lagbu-lagbu ibadat. Unuin sa lagbu-lagbu ibadat amuin timindog kanya ingkatan ibadat. Bang di mayaw in ibadat ini dumayaw ingkatan ibadat sing kita niyo. Apabila kimangi in ibadat ini misan pabiya dininti but na to huminang sin marayaw kumangi ingkatan yaon. Amuna in panawag-tawag si mga sila karasulan. In ibadat ini panagnaan panawag-tawag si mga sila karasulan. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibut taghut. Wayruun din hamanga sila karasulan. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap zaman man sin ummat buat malengkan ingkiaunan nila piyatanum atawakan tiyanum nila panagnaan habigi jantung sin mga umat nila in ibadat ini amuna in panawhid. Wa huwa kalimatu la ilaha illallah. Amuna in panawhid in panunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Iban piyarahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap zaman iban sin umat rasul amuin manawag-tawag bang unuin dia akan sinallah iban bang unuin liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Panagnaan panawag-tawag si mga sila karasulan awaluhan Nuh in panagnaan rasul amunay Nuh alayhi salatu wassalam in kahinapusan rasul Muhammadun Rasulullah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kahinapusan daak sinallahu ta'ala amuna impanghu natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan sila ini impanagnaan panawag-tawag nila ka umat, impanagnaan tiyanum nila binhi halom simbigi jantung sim manusia amuna impanawhid may ta panawhid sabab din ni itumindog ingkatan ibadat. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabangun in agama Islam halima parkala. Tiyagnaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan parkala yaun amuna in pagneksaksi sin wayruun Tuhan mapatut summahun hakasabun nalan buat malingkan Allah iman magneksaksi sabunnal tuudim Muhammad ipun iwan daah sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dain di itumindog in sambahaya, dain di itumindog in pagpuasa, dain di itumindog in paghaji, dain di itumindog ingkatan ibadat manahut maaslag nakakatapuk atawakan nakakatampal hakalima la ilaha illallah timindog ingkatan ibadat hapag tauhid. Sabab bang dumayaw in panawhid tanto-tanto dumayaw ingkatan ibadat. Bang di mayaw in panawhid sinhammo ukmano siya kakitaan mo magmanyata kaginhawabaran niya kakitaan mo intauyan matibut iban di magpahil-pahil sin ibadat dia akan kanya sin Allah. Kita aniwa in kahalan si mga sila kasahabatan sin Rasul. Ayaw na kita niyo madto pa mga kanabihan karasulan pagga umian pa kita niyo ipagga sila yadto nabi iban sin Rasul. Sa mga kasahabatan sin Rasul panagnaan dakwah piyanawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haula Makkah wala na nawag-tawag in Rasul sin sambahayang. Wala siya na nawag-tawag hatungod sin pagzakat. Hatawakan mga pagpuasa iban pasingkayban ng ibadat wa innama in panagnaan panawag-tawag sin Rasul tiyanum niya habigi jantung sin mga kasahabatan niya amuna in panawhid halom sin hangpu tagtu tahon panawhid
wayroon duha ing ibadat nanay mo ko impanawhid halaw simbigi jantong sim mga kasahabatan angkan kakitaan na to insira nila impagkatao sim mga sila kasahabatan lando intuyo nila mag-ibadat may ta nahinog sila iban marayaw ing kabugbog nila sim panawhid amo paka hat alta indi nila kakausan higwa din habulusan nila at tawakan halumbay nila walau pun in mag-asag dugo hitok inyawalian kakausan da sim mga sila kasahabatan may ta sabab yaun din doon in panawhid matan halom sinbigi jantong nila maluhay kanila ingkatan ibadat sa sababan isab in panawhid sin kita niyo huka-huka atawakan bukun marayaw ing kabugbog sin kita niyo sababan da isab may ta kita niyo bihaon malamma mag-ibadat maikot da kita niyo magpagawa sin ibadat asal-asal da isab bukun kato sa pagmaikutan nato da may ta sabab sin bukun mahugot impanawhid sin kita niyo angkan impuunan sin katan ibadat mga maas palanggungan sin kami haagama Islam amunain panawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah jadi niya mga maas palanggungan sing kami haagama Islam imparkala pagtauhid suway ini panagnaan ingaton sing kita niyo biya sin agita timindog ingkatan ibadat matayma in ibadat sing kita niyo suway marayaw in panawhid nato fa Allah longsin Ibnu Abbas radhiyallahu an tiyafsiran niya in ayat sin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun long niya wayroon din nga mga kalimat halom sing Quran ibadat buat malingkan imakna niya ay yuwahidun intong galonin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kalimatut tauhid amuna in kalimatu la ilaha illallah in kalimatut tauhid amuna in kalima la ilaha illallah tumtumon sing kita niyo in kalima ini aun dua dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in nafi ibasin al-isbat subay na to ini kabogbugan karwa bat bang hambuok sadya imbiog bukan na to in hambuok wayroon longsin Ibnul Qayyim al-Jawziyah rahimahallahu ta'ala bukun sampurna impanawhid si manusia banging kiaunan si manusia niyapihan niya sadya ingkatan Tuhan mahuliri siya magtuhan intauyan bukun siya muwahid atawakan inhambuok tao isbat niya na kiyahagad niya na inallahu subhanahu wa ta'ala mahulidi niya isabba talul imanga kaibanan Tuhan intauyan bukun da isab siya muwahid angkan subay ini mag-agad karwa panagnaan niya innafihan sing kita niyo hakalimatu la ilaha hakalima la ilaha subay mahalli iban majaga imanu siya hakalima ini pila sadya din ang mga manusia bihaon magpanyabot di nila paglauson ing kalima la ilaha illallah inagi nila la ilaha long si mga sila kaulamaan mahulog siya paparkala pagsakuto may tadi mahulog paparkala pagsakuto sabab sin sambilin Tuhan nagpapanjari kaniya wala niya rakikilain siya Tuhan but in agi niya la ilaha la ilah unin hati niya wayroon Tuhan di mga hanga dinamuok manusia aunin Tuhan hapuasin pagnafi tumtumon sing kita niyo sumunu illallah in isbatun sing kita niyo hapuasin biyatal natu ingkatan pagtutuhanan dain di ihagin lupaan dain di ihadunya isbatun natu aun hambuok Tuhan
Matan pagtag-ipunan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Wayruun matan Tuhan buat malengkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli ingkatan piag tutuhan-tuhanan sabab mataudin Tuhan bihaun aw na manusia magtuhan hapagkahinya manusia aw Tuhan magtuhan hapagkahinya manusia atawakan malaikat atawakan mga kajinjinan atawakan mga kabatu-batuhan iban pasi mga kaiwanan. Izan hakalima la ilaha illallah nafihan sing kita niyo ingkatan pagtuhanan. Wayroon pagtuhanan sing kita niyo ingkatan nag-iiddia nanawag-tawag amuin sumbahon siya suway na tuyad tuba talon. Mahuli ampa na to isbaton hapuasin pamatali na to hakatan Tuhan ingkahagarun na to aun hambuok Tuhan nagpapanjari ka to iban Tuhan mapatut sumbahon sing kita niyo amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amu ini ingkabayaan sing kalima la ilaha illallah in magnafi iban sin mag-isbat. Sumagawa bihaon pila sadjaring kato tanyo innamong at sing kalima la ilaha illallah ini maluhay ini kabtangon long Sheikh Ibn Baz rahimahallahu ta'ala dain hasaluhay-luhay kalimat kabtangon amuna in kalima la ilaha illallah walau punin higad simud sing kita nyo di humiwal habihad to na inggaan niya landu isab in buggat niya hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inggaan sing kalima la ilaha illallah higad simud ta ini di humiwal sa imbuggat niya mas labi imbuggat niya dain hadunnya iban sin luon niya. Amuin kaya riwayat hadisul qudsi pag sambung laung sin Musa iban sin Allah subhanahu wa ta'ala kalima la ilaha illallah pila sadjaring kato tanyo namong at sing kalima la ilaha illallah sumagawa bukun purna impamugbog pila sadja din hamang bangsa ta tausog bangsa ta sinama bangsa ta iyakan atawakan bangsa muslimin namong at sing kalima la ilaha illallah sumagawa dumagan da ingkaywanan pa mga kabudburan mga yu-ngayo. Sumakat da ingkaywanan pa mga katampat-tampatan mga yu. Dumagan da ingkaywanan pa mga kakubur-kuburan sing kaapuan nila. Mga yu-ngayo, mikitabang, mikisyafaat, mikipauli, mga yu riziki. Sabang mo asumuhon. In sila ini Muslim. In sila ini namong at sing kalima la ilaha illallah. Unu magmumpa at baha kanila in kalima la ilaha illallah fa innahu la yantafi qailuha bin nutq di magmumpa at manusia misan pa siya nagduman nagadlawan namungat sing kalima la ilaha illallah atat kala wala niya ranaagan tantu ingkatan kakahinang niyari tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bang malawa in panawhin sumudin pagsyirik apabila simudin pagsyirik ingkatan ibadat mabatal angkan biya sinagita hapanagnaan bang dimayaw in panawhid dumayaw ingkatan ibadat bang kimangi in panawhid kumangi ingkatan ibadat misan pabiya din intibut na to mag-ibadat misan pabiya din intibut ta sumambakayang misan pabiya din intuyo ta magnafaka magsarak ka magpuasa atat kala siuran sin pagsyirik long sinallahu subhanahu wa ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam in biyandaan min babi aula kita ni ummat long sinallahu ta'ala ya Muhammad bang kau huminang pagsakoto bang kau huminang pagsyirik barikako la yahbatanna 'amaluk misan pabiya dinin taon misan pabiya dinin dakmul sindagilang mo karayawan layahbatan na amalok ba talon na mo yadto katan bangin khitab yadto imbanda yadto parasol mimbabi awla in ummat niya kaya kaingatan na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam salamat din ang mga pardusahan apabila kimangiin panawhid simudin pagsyirik misan patuan nag 5 times a day na kau nagsambahayang
Misan pabiya dinin mura mo. Misan pabiya dinin lisog mo. At kala lialamuran sin pagsyirik. Wala kimug danin panauhid. Ingkatan ibadat mo inilong sin Allah Ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Malawa na sadya hawayroon mahampit sin ikaw. Angkan panagnaan suway na to hamparuhun jagakan pangadjiun. Awwal wajibin ala al-abidi ma'rifatu rabbi bitawhidih. Long sinhambuok Syekh rahimahallahu ta'ala, panagnaan kawajiban suway ingatun sing kita niyo, amunain panauhid na to hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bangman kita niyo. Patutuhun sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin panauhid. Iban palayuun kita niyo din hakatan tibayhuan sin pagsyirik. Sarta ayaran na to tuod in ibadat na to. Wayroon na dugaing umajat iban sin magmumpaat atawakan magbenefits buat malainkan baran na to dawang kita niyo nagmarayaw iban himinang sin marayaw sarta tumtumun sin kita niyo paayaran kato in ibadat na to sabab amura ini in umunong kato hawayroon na umunong din ha mga lahasya iban pangaltaan na to sarta amura ini in mahinang na to gapi haadlaw qiyamat ang kanlong sinallahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Murah-murahan bangman ampunun sinallahu subhanahu wa ta'ala impardusahan nato. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا ميتا إلا رحمت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.